Jingle Europa League ke Manchester United ke khlem dan not legue haka Real Sociedad. Wala ke Manchester United ke yele kai halaying Henry kalamat ya ke namrem jong ke jingle benengkong jong ke Europa League. Agane ke jingle Cristiano Ronaldo la yo lat dan yele nadu sedang haduk bekut jong ke jingle dia haka minit ke ba san pekundai ba ke penalti bala shoot tau Mendes ke Real Sociedad kala yo ban pentep ya ke shigul ke jongka bat leng ba ke shigul ke Real Sociedad kala la penlem ya ke Manchester United dai way la kanot kene ke nam rem jong ke Manchester United kala pen sngosi ya Cristiano Ronaldo bat ya ki way pat ki player jong ke Manchester United aga way pat ke jingle ke bahap ke group A ke Arsenal kala la penlem ya ke Zurich da ar la ka way Hakne ke jingle Markin House la yo ban tep aga minit ka ba khan riu nang banta ka Arsenal ban hak minit ka ba sau peu sau ka Zurich ka la ban pen pai ka la ya ka shigol jong ka Arsenal leng ba ka penalty bala shoot da Krisu bat de hak minit ka ba riu peu ar leng ba opetia ka Arsenal ka la ban tep ya ka gol pentam leng ba ka ni ka gol ka Arsenal ka la penlim ya ka Zurich da ar la ka way Aga jingle jong ka group C ka Ludogorets ka lala belim ya ka Roma da ar la kaway. Aga ni ka jingle haka kelas step omdon kino ki tim ki bala bat ki jar bat day haka minit ka bah nyau peu ar leng bau sausa ka Ludogorets ka lala ban tap ya ka gol ka baningkong bat haka minit ka ba prapun riu ka Roma ka lala pai ka la leng bau Shomurodov bat haka minit ka ba pra ka Ludogorets ka lala ban tap ya ka gol ka ba ar leng bau Nonato